दुबईमा भएको यो अनौठो अप्रिल 20 तारिक 2025 जहाँ नेपाल फेस्टिभल मनाउँदै थिए, लाखौं दर्शकहरू रमाउँदै थिए। त्यति बेला एकजना मन्त्री स्टेजमा आउँछन् र त्यहाँ दर्शकहरूले यस्तो भन्दैछन्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि त्यहाँबाट जिन्दाबाद अर्को बोल्नु त्यसको लागि मर्ने को छ भाइ ए चुप रानी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनहरू नमस्ते and warm greetings to you all distinguished guests, organizers and member of the Nepali community here in the UAE. It is a great honor for me to be a part of this Nepali festival. 2000 delicious Nepali food with the world as the ambassador of the Nepali. Through this expression, we tell the story of our heritage, our identity. Even like this festival here, the people from other countries understand and appreciate.